Veliki pozdrav ljudi, ovo će zapravo biti prvi video u najnovijem serijalu koji počinjemo na kanalu, a to je D&D serijal u kojem ću ja igrati Dungeons and Dragons sa svojim prijateljima. Ukoliko ne znate šta je Dungeons and Dragons, najjednostavniji način da se objasni Dungeons and Dragons je zajedničko pričanje priče po nekim pravilima. Znam da to zvuči jako čudno, bear with me. Postoji jedna osoba koja se zove Dungeon Master. U našem slučaju to će biti Andrej koga ćete bukvalno upoznati za 30 sekundi. Dungeon Master zna svet u kojem se priča dešava i zna sve o likovima i avanturi koja će im se desiti. Svi ostali igrači igraju jednog od avanturista, to jest jednog od karaktera. To je otprilike slično kao kada u kompjuterskoj igrici pravite svog lika na početku pa birate rasu, klasu, šta on ume da radi, šta ne ume da radi i tako dalje. To je sve što treba da znate. Igra počinje tako što Dungeon Master pripremi priču, a igrači pripreme svoje karaktere. U ovom videu ćemo upravo Andrej i ja probati da vam pokažemo kako izgleda kreiranje jednog običnog karaktera s kojim možete početi da igrate. On iz ugla Dungeon Mastera, to jest čoveka koji će voditi priču, a ja iz ugla igrača, to jest iz ugla osobe koja će voditi tog karaktera kroz te razne avanture koje će nam Andrej spremiti. Nadam se da ćete uživati u ovom videu, meni je bilo totalno ludilo da ovo radim. Ja sam igrao Dungeons and Dragons i ranije, ali nikada nisam ovako detaljno pripremao svog lika. Jedva čekam da ga zaigram. Idemo na video. Ok, tu sam. Ok, kako želiš da uradimo ovo? Kako želiš da počnemo? Pa, hajde da počnemo od imena karaktera. Ok, moj karakter ima ulično ime koje je Hutshen. Međutim, ovako ga zovu u gradu gde živi već neko vreme, ali on ne zna svoje pravo vilenjačko ime. Razlog zašto ne zna svoje pravo vilenjačko ime je u stvari baš bitan za njega kao karaktera. Zato što je on actually poslednje 2 godine živi u gradu, grad se zove Luskan, je li tako? Da, Luskan, da. Luskan, koji je Port City, to jest lučki grad. Međutim, pre nekih 2 godine Hutsena su pronašli na dokovima kao očigledno mladog vilenjaka koji je izgubio sećanje, koji nije mogao da se seti kako se stvorio tu, niti odakle dolazi. Međutim, zadnje 2 godine on preživljava u gradu tako što koristi svoje talente koje i sam polako otkriva. Uglavnom se tiču 2 stvari. Jedna stvar je ta da je objektivno mlad vilenjak, snalažljiv sa oružjem, snalažljiv veoma pokretan, spretan i tako dalje, i to je očigledno od prvog pogleda na njega. A druga stvar je što ima dosta zanimljiv odnos prema prirodi i prema okruženju grada i vrlo je sklon da se upusti u sitne avanture ili kao tragač ili kao bodyguard ili kao bukvalno fizikalac koji pomaže gradskim krčmarima, trgovcima i ostaloj rulji da obavlja neke svoje malo opasnije poslove na obroncima grada. U suštini on pokušava da se priseti naravno svog detinjstva, svog života pre Luskana, ali to za sada ne ide baš sjajno i u međuvremenu dok to ne ide baš sjajno on je potpuno prihvatio taj svoj život u Luskanu i život na ulicama grada i pokušava da izvuče najbolje što može iz ne baš sjajne situacije. Razumem. Generalno taj sam deo koji si ispričao bi pripadao kompletnom character backstoryu. I također bi mogao dosta detalja da se ubaci u personality traits, ideals, bonds and flaws, gde bi to bilo kao te neke tvoji ideali, tvoje mane, nečim čime se ti vodiš kroz život i tako dalje. Postoji šablon također koji je direktno vezan za background, ali moje neko iskustvo pokazuje da je mnogo lepše i lakše kada se to customizuje kao generalno da se napravi samo. Background kao može da se izabere generičan iz spreadsheeta koji ti daje neke određene abilitije, dok ja opet nekako više volim da igrači sami izaberu i napišu nešto koji su njihovi ideali, šta je to što ih sprečava, kao neki njihovi opisi kako oni zapravo funkcionišu kroz svakodnevni život. Zajedno sa na drugoj strani spreadsheeta se nalazi character backstory koji opisuje samo karaktera, kako on funkcioniše, odakle je, zašto je on baš tu gde jeste i tako dalje. Ok, ajmo ovako, nećemo sada kucati character backstory, ja ću ga iskuckati sam, a mi ćemo onda izvući šta nam je bitno iz njega za osnovni spreadsheet. Da, što se mene tiče možemo i praznog da ga ostavimo pa da ti to popuniš nakon toga, jer i više si nego i dovoljno ispričao za sam character backstory. To također dosta zavisi od samog igrača koliko se oni osjećaju slobodno da ovo popune i da sve zavisi od količine roleplaya, koliko žele da se unesu u to i da popune ovo na neki način. Ok, onda to ostavi meni. Ajde da krenemo od rase, mislim da je to nekako... Pa prilično očigledno Hutsen je elf,
Međutim, ne zna dalje od toga, njegove fizičke atributi jasno govore o tome da je elf, ali kakav tačno elf, iz kog tačno elfskog sveta i grada ili utvrde ili skrovišta, on to ne zna i to je manje više i njegova želja da otkrije. Ali vrlo očigledno je elf, osim toga, neko ko baš dobro poznaje feature elfova bi vrlo lako mogao pretpostaviti da je on takozvani šumski elf, to je šumski vilenjak po rođenju. Kasnije ćemo proći kroz kompletno sabras elfova da bismo tačno vidjeli koje ability i fitove on ima. Okay. I više kao klasu za sada šta si izabrao, pa ćemo posle objasniti šta su zapravo rase i klase. Njegova klasa je ranger, ili ja to nekako zovem na srpskom streličar, možda postoji, nisu svi rangeri streličari, ali u mojoj glavi on je neki arhetip streličara u suštini. Da, razumem. Također imamo ovdje alignment. Po mom nekom mišljenju alignment bi mogao da se definiše kao moral. Znači moral nekog samog tvog karaktera može da varira od lawful evil do chaotic good. I imamo tih nekih standardnih 9 kategorija koje obično igrači biraju, između lawful good, neutral good, chaotic good, preko, ne znam, lawful evil, neutral evil i chaotic evil. Također imamo lawful neutral, true neutral i chaotic neutral as well. Da, on je, mislim, potpuno elfovski, on je neutral good, znači dobar je u suštini, ima teži dobrim stvarima i pravim vrednostima i voli ljude i želi da učini dobro, ali je neutralan i upravo zbog tog svog ne baš jasno definisanog odnosa prema svetu, kao što rekoh, on pokušava da skapira gde je njegovo mesto u suštini. I za sad mu je mnogo jasnije gde mu je mesto kada je u prirodi i kada je negde napolju sam, nego među ljudima. Ali neutralan je još uvek, pokušava da skapira šta misli o svetu tačno. Rasa kao elf, rasa kao rasa sama reč nekako generalno objašnjava, to je zapravo rasa živog bića koju igrač želi da igra. U petoj ediciji su najviše zastupljene nekako humanoidne rase, u smislu, ne znam, gnomova, dvorfova, elfova, samih humana, ali također imamo i half-orkove i dragonborne i ostale neke koje nisu baš kao humanoidni. I sa druge strane imamo klase. Ja bih klasu nekako objasnio najviše kao nešto što tvoj karakter može da radi. U smislu da ako si ti ranger, ti nećeš moći da radiš iste stvari koje može da radi druid. Druid bi možda nekako mogao da napravi neke napitke, dok ti kao ranger ćeš možda biti proficient u nekim long range oružjima, primjera radi, što definitivno razlikuje druida i rangera kao dve zasebne klase. Ono što ja znam je da rangeri uglavnom, to jest da se klase uglavnom definišu kao poziv karaktera, znači to je neka njegova profesija, ali i šire od toga. Naravno, da, upravo si, apsolutno. Experience points ćemo da odlučimo pred samu partiju. Ja sam za, pošto smo i dalje na prvom levelu, da to bude i dalje 0, pa kako budemo se kretali dalje, da pomozi mi reći da kako se budemo kretali dalje, tako ćemo dobijati experience points. Za experience points postoji jednostavna tabela, znaš, koja se prati, na osnovu toga mi dalje gradimo naš karakter i mi njega nadograđujemo u odnosu na to kog je karakter samog nivoa, odnosno da. Ok, onda 0. Da, ajde da kažemo da je trenutno 0, ali svakako to je najviše na DM-u, ali uvek ako igrači imaju neki predlog ili ako žele da počnu na nekom drugom nivou sa nekim drugim XP-om na samom početku, to je jednostavno variabilno od čoveka do čoveka, od igra do igra, što se kaže. Okay. Za sad šta bismo mogli da uradimo jeste da probamo da bacamo kockice, da vidimo zapravo koji su ovde ability skorovi, i da šta ćemo mi zapravo da uradimo, mi ćemo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puta ćemo da bacimo, kako se zove, po 4 puta D6 i da oduzmemo najmanju vrednost od te kocke. I na kraju kada budemo dobili tih 6 cifara, ti ćeš moći da ih rasporediš po samim abilityma onako kako tebi najviše odgovara. Odnosno, da li želiš da tvoj karakter ima veću snagu ili da, ne znam, da ima veću harizmu ili intelligence ili tako. U suštini, ja ću gledati da mi maksimalni statovi budu dexterity i wisdom, zato što za moju rasu i klasu su to dva
ajde recimo najvažnija stata u smislu i damage-a koji radim i način na koji izbegavam druge napade i tako dalje, ali ajde da bacimo pa ćemo rasporediti zajedno. Prvo ću da bacim sve, govorit ću ti ja što dobijam. Ajde. Dobio sam 2-2. Samo trenutak. 5-1, znači 9. Prvi broj koji sam dobio je 9. U redu, prvi broj koji si dobio 9. To je dosta nisko, by the way. Da. 6-4. 4-4. Zatim dobio sam 14. U redu. Idemo dalje. 2-4. 8, verovo ili ne? Dobro. 2-5. 5-1. 12. Ok. 3-1. 5-3. 11. Još jednom. Da. 4-4. 3. Opet 11. Opet 11. Da. Hajde da izbacimo, mislim, sad, zato što ja generalno imam sve spreadsheetove od ostalih igrača i otprilike znam brojeve, odnosno gde se oni nalaze. Ja bih da ovu osmicu ponovimo roll da probamo da je zamenimo. Ajde, da probamo. 5, 6. 16. To je to, ok. Cool, nice. Sad, generalno možemo da krenemo sa raspoređivanjem ovih 6 brojeva koji smo dobili u ability score-ove ovde sa leve strane. Svaki ovaj ability score ima svaki ovaj ability ima neko svoje objašnjenje. Kao da, na primjer, strength predstavlja snagu, intelligence, ne znam, samo kao inteligenciju, odnosno kao koliko je mudar, pametan tvoj karakter, ili harizmu, kao koliko je možda reprezentativan, da li ima nekoga da šarmira ili tako dalje. Postoji jedan meme na internetu sa Paradise-om koji objašnjava kao celokupne ove ability. Da li je ovaj sposoban da izbegne Paradise ili da li može da pojede True Paradise i tako dalje i tako dalje. Ali za sad je na tebi da odlučiš raspored ovih 6 brojeva koji si dobio. Važi, cool. Ajmo ovako. Znači, krenut ćemo od najvećeg broja, stavit ćemo 16 na Dexterity da bih mogao da izbegnem Paradise. Ok. Zatim stavit ćemo 14 na Wisdom. 14 na Wisdom. Aha. 12 ćemo da stavimo zapravo... 12 ćemo da stavimo zapravo na snagu. 12. U redu. 9 ćemo da stavimo na harizmu, to je potpuno očigledno. Hučan nije baš gradski šarmer, da se tako izrazim. Aha, razumem. Dok su inteligencija i konstitucija onako 11 prosečne. 11 prosečne. Mhm. Razumem. Ok. Sada postoji, mislim, kao pravilo jeste da za svaki paran broj koji dobijemo u samom ability-u, da njegov modifier dobija +1. Što bi značilo da je tebi za 12 +1 sam modifier, za 16 bi bilo, tu imamo 12, 14 i 16, što bi bilo +3, za 11 bi bilo +0, za intelligence bi također bilo +0, za wisdom bi bilo +2 i za harizmu bi bilo -1. Nice, sviđa mi se. Da. Samim tim kad imamo ove modifiere, najprostije samo ih je prepisati u saving throws i u same skillove ovde, gde u skillovima, lupam sad, akrobatika direktno zavisi od dexterity-a, što znači da ćemo mi zapravo modifier od samog dexterity-a prepisati u akrobatiku. Što bi značilo da je akrobatika +3, animal handling zavisi od wisdoma, gde nama wisdom +2. Aha. Arkana nam je intelligence, što bi značilo da je arkana -1. Ne, arkana je 0, izvini. Intelligence mi je 0. Pardon, da, moja greška. Athletics, strength, to bi bilo +1. Aha. Harizma -1. Harizma -1. Onda imaš 0. Intelligence 0. Wisdom bi bio +2. Aha. Intimidation, odnosno harizma -1.
Investigation, odnosno intelligence bi bio +0. Medicine bi bio wisdom, odnosno +2. Nature intelligence bi bila 0. Aha. Perception wisdom bi bio +2. Performance bi bio, performance je harizma, što je -1. Persuasion, odnosno harizma također -1. Religion bi bio intelligence, što bi bilo 0. Sleight of hand bi bio dexterity, što bi bilo +3. Stealth bi bio dexterity, što je +3 također. Survival bi bio wisdom, što bi bilo +2. Nice. I onda u suštini ovo su sad neke različite veštine i kako budemo igrali neke od ovih veština će biti važne u različitim situacijama i tada će biti važno u čemu sam ja dobar, u čemu sam loš, ili tako? Naravno, primjera radi ti želiš da vidiš, da ti pitaš DM-a sad primjera radi da li ja mogu da, to jest kao generalno šta ja vidim ispred sebe, znaš, i DM će tebi da kaže kao rolaj mi perception, gdje ćeš ti rolajući D20, kocku D20, dobiti na primjer 14 i dodati zapravo modifier za perception što bi bio +2, gdje bi ti total video od 16, što znači da je to kao generalno prebacilo pola, gdje bi ti možda u praksi zapravo stvarno video ono što se nalazi ispred tebe. To može da bude, ne znam, ili sad, na primjer, zamka ili jednostavno želiš da tražiš možda nešto ili... Dobro, traženje ide kao više, znaš, investigation, ali za perception bi bilo otprilike koliko ti zapravo možeš da vidiš ispred sebe. All right. Yep. Također ovdje kod saving throws, u suštini samo treba da prepišemo modifiere. U drugom značenju bi bilo da, to jest pardon, u praksi, bi bilo da, primjera radi sad, tvoj karakter je pred smrt i on mora da baca death save-ove. I sad, u zavisnosti od čega ćeš umreti, ti ćeš bacati death save za strength, death save za dexterity, za constitution, intelligence i tako dalje. I isto također šta treba da uradimo je samo da prepišemo modifier od samih ability-a u saving throws. Ok. 0, 0 plus 2 minus 1. Reci mi, da li ja na osnovu svoje rase i klase dobijam neke bonuse na neke od atributa već od samog starta? Da, i to generalno zavisi od izabrane rase i klase. Dobijaju se razni proficiency bonus, koji je također direktno vezan za XP, ali ti također možeš da budeš proficient na neki od saving throwova u zavisnosti koji si klasu i rasu izabrao i također možeš na skillove da budeš proficient i također na neka oružja i to naravno dosta zavisi od toga koji si izabrao rasu i klasu. Htio sam da kažem za proficiency bonus, primjera radi, hajde da kažemo da si ti proficient na acrobatic. Možemo da markiramo kružići ovdje da si ti proficient na acrobatic i samim tim ti treba da dodaš proficiency bonus na sam ovaj broj ovdje. Sad primjera radi. Proficiency bonus, pošto zavisi od samog experience-a, sam startni proficiency bonus je uvek +2. Okay. I kako budemo gradili karaktera i kako budemo levelovali samo karaktera, tvoj proficiency bonus će rasti eventualno. Gde za sad na prvom nivou ti imaš +2 proficiency bonus, gde ako si proficient na acrobatics, treba da dodamo +2 na sam broj koji imamo ovdje zapisan, gde bi to ovdje bilo +5, na primjer. Razumem, okej. Ja ću za sada to vratiti kako je i nastavit ćemo dalje. Alrighty, može. Ok, sljedeća neka stavka koju bismo mogli da odradimo... Ništa, hajde da krenemo od rasa. Ok. D&D Player's Handbook. Ovo je knjiga u kojoj se nalaze instrukcije za samog igrača i za DM-a, odnosno zapravo kako funkcioniše kompletan svet u D&D-u. Ovdje se nalaze opisi svih i rasa i klasa i kako sve generalno funkcioniše i principi načina rada i same avanture i spelova i tako dalje i tako dalje. U praksi ovo se prati do nekog određenog nivoa gdje ostalo igrači i DM se sami dogovaraju oko nekih pravila da bi svima bilo zanimljivije u samoj igri. Ok.
Ti si izabrao elfa. S tim u vezi ćemo tići na stranu 21. Ok. Ovdje su sami opisi elfa, odnosno ko su elfovi, odakle dolaze, koji su zapravo kao neki njihovi, ajde kako bih rekao, životni ideali, kroz šta su elfovi zapravo prošli, istorija samih elfova, opis kako također oni izgledaju i njihova imena, koja su najčešće imena za elfove, koji su najčešće imena za decu elfove, za odrasle elfove i tako dalje i tako dalje. Ti si otprilike opisao svog karaktera kako izgleda, tako da hajde da se vratimo na brzinu i da na drugoj strani popunimo osnovne podatke o tvom karakteru, odnosno zapravo kako on izgleda. Što se tiče njegovih godina, on naravno to ne zna, ali ono što možemo da zaključimo na osnovu njegovog izgleda ima negdje između 20 i 100 godina, što zvuči kao veliki raspon, ali pošto elfovi žive 700-750 godina, u suštini on je veoma mlad elf, to je poenta, ali ne zna tačno koliko ima godina. Razumem. U nekom formalnom elfskom smislu on još uvijek nije proglašen za odraslog. Verovatno mu se to nikada nije desilo. Nikada mu se nije desilo, da, razumem. Koja je visina tvojeg karaktera? On je relativno nizak, znači visok je recimo 1,70 m, 75, tako nešto. Dobro. Otprilike neka težina tvojeg karaktera. 70 kg, prilično je uobičajenog izgleda. Aha, ok. Boja očiju? Boja očiju je kao zelenkasto žuta, zeleno žuta. Greenish. Da. Boja kože? U suštini bela, slična ljudskoj, možda je malo tamniji od ljudi, u smislu ima neke, ajde recimo zemljane, bronzano-zemljane tonove, ali gotovo da ima ljudsku kožu, koliko je to moguće za jednog elfa. Da, za jednog elfa, razumem. Stavit ćemo ovdje white, te neke detalje možemo uvijek da stavimo u character appearance ili u sam character backstory. Okay. Sve zavisi koliko je značajno za samo karaktera. Boja kose? Bela, svetlo plava, tako nešto. Dobro. Ostavit ćemo ovako, više samo za referentu, da li je kratka kosa, dugačka kosa. Pa u suštini on je isekao svoju kosu na relativno kratku dužinu, znači nema onu elfovsku raskošnu kosu, nego otprilike pokušava da imitira izgled ljudskih, kako se šišaju ljudski muškarci u Luskanu, tako se i on šiša, znači onako nepravilno, relativno kratka tršava kosa. Često neuredna također. Za slučaj da mi sami kao igrači ne znamo ništa o rasi koju igramo, primjera radi da mi zaista ništa nismo znali o elfovima, sve smo ovdje mogli o njima da pročitamo. Pa tako sam se ja pripremio, da. To je u stvari dobar komentar. Jedini razlog zašto ja znam ove stvari je što sam čitao Player's Handbook. Da, razumem. Da, to je zapravo i dobar sam početak upoznati se sa rasom, sa rasom koju igraš. U praksi generalno na samim igračima da zamisle svog karaktera, ali za slučaj da ne znaju uvek mogu da pronađu u Player's Handbooku i da čisto kao neke smernice da se upute kako bi zapravo njihov karakter treba da izgleda. Elf kao elf, svaka rasa kao rasa ima neke svoje kao traits, neke pogodnosti kako bih ih nazvao, gde ovdje kod elfova kaže da imamo ability score increase, gde se tvoj dexterity score uvećava za 2. Aha. Samim tim vratit ćemo se nazad na karaktera, vratit ćemo se na dexterity score, pošto se uvećava sad za 2, ovdje pišemo plus 5 i svuda gde je dexterity potreban mi ćemo zameniti to sa 5. To zvuči kao baš ozbiljan upgrade. Da. Ali kao elfu i kao igraču, kao karakteru koji si ti zamislio, dexterity je jedan od, kako bih rekao, glavnih abilitija koji će koristiti. Ovdje sad imamo opis godina, kao koliko elfovi žive, kojem je obično životni vek, gdje si ti to već sam rekao da je on negdje između 20 i 100 godina, gdje oni sam ne znam.
Alignment, ovdje je kompletan opis alignmenta, odnosno morala samo karaktera, hajde tako da kažemo. Ti si također to izabrao da je on neutral good. Size, to smo također izabrali, kolika je visina, između 5 i 6 fita, što je otprilike negde 1,75 do 2 metra da kažemo. I speed, your base walking speed is 30 feet. Ovdje ćemo, samim tim nakon što smo saznali speed, ovdje ćemo upisati 30 i znamo da je to naša brzina hodanja. 30 fita bi otprilike bilo nekih 10-15 metara, što na primjer može jako da posluši u kombatu, gdje za slučaj da kao bonus akciju želiš nešto da izbegneš ili da se pomeriš na neku stranu, tvoj maksimalan domet koji ti možeš da odradiš bi bio 30 fita kao jedan action. Mislim da ću ja i na konto svoje klase dobiti neki bonus speed, ali ajde o tom potom. Da, o tom potom, da. Dark Vision. Ovdje je kompletno objašnjenje Dark Visiona, zašto on služi, način i princip kako funkcionišu. Tvoj karakter može da vidi u radijusu od 60 fita. Pardon, you can see in dim light within 60 feet. You can see a dim light within 60 feet of you as if it were a bright light. Što znači da ti generalno možeš da vidiš 60 fita u samoj tami, kao u dim lightu, u prigušenom svetlu. Da. Sljedeći trait bi bio keen senses. You have proficiency and the perception skill. Samim tim što imamo perception skill, mi smo proficient u tome. Perception, to bi bilo ovdje +2. Obeležili bismo to. Pošto smo proficient u tome, mi ćemo da dodamo proficiency bonus na to, što bi zapravo bilo +4 u perceptionu. Nice. Također perception će nam trebati posle i za passive wisdom perception, koji ćemo otprilike na kraju odrediti za slučaj da se budu menjali, da se bude menjala vrednost skillova. Okay. Fey Ancestry, you have advantage on saving throws against being charmed and magic can't put you to sleep. Strava. To možemo samo da zapišemo ovdje sa strane. Kako smo rekli da se zove? Fey Ancestry. Saving u suštini ovo otprilike dolazi iz te neke vilenjačke sklonosti magiji. Znači čak i vilenjaci koji se ne bave direktno magijom imaju određene, ajde recimo, magične atribute, pa makar u tom smislu su otporniji na magiju. Da. U suštini ja ne spavam kao obični ljudi, nego upadam u meditaciju 4 sata i to je kao da sam spavao. To je u praksi za korištenje long resta, gdje ostala bića, na primjer humani, oni moraju da spavaju 8 sati u toku long resta, gdje ti kao elf, tebi nije potreban long rest u roku od 8 sati, gdje tebi 4 je apsolutno dovoljno. To je dobro za nekoga ko voli da stražari. Da. Odlično primjer. Languages. Svaka rasa, svaki karakter koga igra želi da napravi, u suštini priča common language. A pored toga, svaka rasa ima za sebe neke dodatne jezike koji mogu da pišu, pričaju i govore. U tvom slučaju ti pišeš i pričaš common and elvish. I također ovdje je opis da si jako tečan u elvišu, da kako možeš da barataš sa literaturom i tako dalje. Tako da ćemo u kategoriji jezika, languages, možemo da napišemo common and... Znači zajednički jezik i naravno elfski. Elfski, da. Možda je li dobar prevod za elfa vilenjak, pa onda da koristimo vilenjački? Vilenjački, da, slažem se. Svaki elf, u zavisnosti odakle on zapravo, kako bih rekao, ajde da kažemo potiče. Svaki elf ima neku svoju sabrasu. I u zavisnosti od toga ti možeš da biraš da li si Hive elf, Wood elf, Dark elf, koji su također poznati kao Drows. I u zavisnosti od toga koju sabrasu ti izabereš, dobit ćeš neke određene abilitije i, pomozi mi reći, abilitije i još također neke fitove, neke prednosti. Ok,
Za potrebe šita ja sam Wood Elf, ali moj karakter nema jasan odnos prema ovome. On samo pretpostavlja da potiče iz porodice šumskih elfova. To jest, kako se kaže, community-a šumskih elfova. Razumem. Da li možeš nešto više da nam kažeš o šumskim elfovima? A u suštini, za razliku od tih takozvanih high elfova, koji, kako bih najbolje njih objasnio, oni imaju najjaču vezu sa magijom. High elfovi sami po sebi imaju najjaču vezu sa magijom i veoma su zatvorena zajednica koja gotovo da sa visine gleda na sve druge, čak vrste elfova, da ne govorimo o drugim nižim rasama, kako bi elf nazvao ljude, patuljke, halflinge i ostale rase. Šumski elfovi su dosta vezani za prirodu, dosta su vezani za životinje i biljke, žive u faktički otvorenim zamkovima gde vrlo često ne možeš da zaključiš gde prestaje šuma, a počinje teritorija elfova, i žive od te zemlje na koje žive uz određenu upotrebu magije, ali nije nužno u tom smislu da se oni bave magijom. Oni su veoma vešti umetnici, ali u smislu zanatlije jako su dobri u tome da naprave objekte velike vrednosti, bilo da je to oružje ili odelo. Jako puno drže do kulture, govorništva, poezije i tako dalje. Nisu baš prijateljski nastrojeni prema bilo kome ko ušeta na njihovu teritoriju, ali nije ni potpuno nemoguće da žive među ljudima u velikim gradovima i da se bave različitim zanatima, ili čak da su avanturisti iz prostog razloga što elfovi žive jako dugo i često sebi dozvole da na nekoliko godina ili čitavu deceniju naprosto lutaju po svetu i istražuju druge rase, istražuju gradove, osjećaju se da imaju tu slobodu. Razumem. Više su i dalje kao nadmenik da su svi ispod njih, ali i dalje drže do sebe i do nekog svog samopouzdanja. Da. Znači, pored samog opisa Wood Elfa koji si ti jako lepo objasnio, također imamo i opis i u samom Player's Handbooku, gde mi na osnovu izabrane subrace dobijamo također neke određene traitove, gde za sam početak mi dobijamo Wisdom score koji se povećava za 1. Vratit ćemo se nazad, povećat ćemo Wisdom score za 1, što bi bio 15. Wisdom modifier se ne menja, zato što dobijamo po +1 za svaki paran broj, tako da nam Wisdom modifier također ostaje isti. Sljedeće šta bismo dobili jeste Elf Weapon Training, gde tvoj karakter je proficient sa longsword, short bow i longbow, odnosno sa ovim lukom i strelom i sa mačevima. U zavisnosti od klase koju si izabrao koja je ranger, mi ćemo kasnije birati oružja koje ćeš ti moći da koristiš, tako da ćemo mi sada samo zapisati Elf Weapon Training na kojeg ćemo se kasnije vratiti. Ok. Sljedeći ability koji dobijamo od Wood Elfa je Fleet of Foot. Your base walking speed increases to 35 feet. Što je jako jednostavno, gde speed, odnosno kao base walking speed sa 30 povećamo na 35. I posljednji ability koji dobijamo je Mask of the Wild, koji glasi: Mask of the Wild ukratko predstavlja sposobnost samog Wood Elfa da može da se sakrije čak i pored, da može da se sakrije dok pada jaka kiša, dok pada sneg, dok je neka magla, gde će to njemu dati samo kao neku povoljnost, da će on moći da se sakrije, da ne bude toliko primetan, u odnosu možda na neke drugi karaktere gde će ih kiša samo još više odati ili im zapravo dati disadvantage na primjera radi na sam stealth. Da. Wood Elf je u suštini jedno sa prirodom, tako da to baš ima i smisla. Naravno. Da. To mu recimo ne pomaže u gradskom okruženju, tako da on tu nema nikakav bonus na stealth, ali u prirodi da.
Naravno, ali također i ako u gradu pada kiša i treba možda negdje da se sakriju na jednom su na otvorenoj ulici, drugi bi morali sami da traže sklonište gde pod uticajem kao jake kiše ili padanja snega ili neke magle. Wood Elf bi kao mogao da se, kako bih rekao, da se asimiluje i da se prilagodi samom njegovom okruženju. Strava, sviđa mi se ovaj lik već sada. Znači, rekli smo se da zove Mask of the Wild. I to bi generalno bilo to što se tiče samog elfa. Ukratko, šta smo sada uradili? Ispratili smo kompletne instrukcije koje smo prošli kroz knjigu. I prema tim instrukcijama mi smo modifikovali osnovne brojeve i osnovni spreadsheet koji smo prethodno popunjavali bacanjem kockica i opisa samog karaktera. I nakon što smo završili sa samom rasom, možemo da pređemo na klasu i nakon toga da pređemo na background i sa tim nekim osnovom bismo zaokružili sve što se tiče tih nekih numeričkih delova samog spreadsheeta. Pravo. Rekao da si izabrao Rangera. Apsolutno je logično da ćemo tražiti samog Rangera i pratiti uputstva koje se nalaze u samoj knjizi. Da li bi mogao nešto više da nam kažeš o Rangeru? Također, kompletan opis postoji u knjizi, kakve vrste Rangera postoje, ko su oni zapravo, šta oni zapravo mogu da rade, koji su im neki, to jest kakav je njihov kao način, kako bih rekao način nekog funkcionisanja u D&D svetu. A Rangeri su u suštini, ako ste gledali Lord of the Rings i ako se sećate Stridera, znači on je baš klasičan arhetip, to je Aragorn pre nego što saznamo da je Aragorn, to je baš klasičan arhetip Rangera, znači to je neki uglavnom usamljenik koji provodi dosta vremena na obroncima civilizacije i živi taj neki život večite straže. Znači, manje više Rangeri su uvek imaju nekakav osjećaj da su oni na straži i najčešće se osjećaju kao da su oni nekakva prva odbrana čovečanstva od zlih sila, a u njihovom slučaju zle sile su najčešće čudovišta i opasnosti koje obitavaju u prirodi. Jako se brzo kreću po prirodi, jako su vešti sa long range oružjima, vole da love, jako brzo pronalaze tragove i to bi otprilike bile, ja bih rekao, neke baš onako najosnovnije osobine jednog rangera. Samim tim, nakon što imamo, također opis same klase i rase može dosta da utiče na sam character backstory našeg karaktera, odnosno da i pomogne im nama samima da mi možemo da definišemo ko je karakter, odakle dolazi, čime se bavi i tako dalje. Što se generalno svake klase tiče, postoji kao, tablica nivoa trenutno da je nazovem. Ima stručan naziv, nego trenutno ne znam. Što se tiče ovdje samih nivoa, pošto mi pravimo karaktera na prvom nivou, mi ćemo sa prvim nivoom imati proficiency bonus od +2, što smo prethodno već zapisali u samom karakteru. I kao što možemo da vidimo da se već na 5. nivou proficiency bonus menja na +3. Što bi značilo da u svemu što smo mi proficient, umjesto prethodnih +2 koji smo imali, mi moramo da dodamo još jedan proficiency bonus poen na sve u čemu smo mi zapravo proficient. Trenutno na prvom levelu imamo proficiency bonus od +2 i imamo 2 feata koje znamo, što su favored enemy i natural explorer. Ne znamo ni jedan spell, također s tim u vezi da ne znamo ni spellove ostalih nivoa. Gde već na drugom nivou mi ćemo zadržat ćemo proficiency bonus od +2, ali ćemo dobiti 2 nova feata koji su fighting style i spell casting, gde ćemo već znati 2 spela isključivo prvog nivoa. Ok, cool. Da. Za sad imat ćemo samo favored enemy i natural explorer, gde za favored enemy prvo što nam favored enemy nudi jeste da izaberemo zapravo našeg, kako bih rekao, omiljenog neprijatelja.
gde u praksi jedna od pogodnosti jeste da možemo da, na primjer, pričamo njegov jezik za slučaj da taj naš omiljeni neprijatelj zapravo priča neki jezik. Znači, možemo da izaberemo neki od ponuđenih ovih omiljenih neprijatelja, ali također možemo da izaberemo dve rase koje su humanoidnog karaktera. Znači, primjera radi, ti možeš da izabereš Dragonborna da ti bude omiljeni neprijatelj i da pričaš taj jezik koji pričaju Drakonik, ili možeš da izabereš dve rase koji su humanoidi, odnosno da, primjer radi, izabereš sad dvorfove i gnomove gdje ćeš ti moći da pričaš zapravo jezik kao gnomiš i kako god se zvao jezik. Tako da ajde da krenemo od toga, to će biti do toga. Ok, moj omiljeni neprijatelj će biti neprijatelji biljnog porekla, to jest plants. Naravno, ja to kao karakter verovatno još uvijek ne znam u samoj igri, ali mi ćemo znati da je to moj favored enemy. Razumem. Pored toga što si izabrao da ti je favored enemy plants, mi imamo advantage na survival checkove koji su isključivo vezani za tog neprijatelja i također kao intelligence checkove gdje mi možemo zapravo da dobijemo neke informacije o njima samim. Primjera radi, ako je isključivo neka određena biljka tvoj neprijatelj koja želi ili da te napadne iz nekog razloga ili nešto, ti ćeš imati survival check, kako se zove, protiv nje, protiv te biljke, ili ćeš imati zapravo intelligence check gdje ćeš ti moći da znaš u suštini, u zavisnosti od rola, ćeš znati mnogo više informacija o neprijatelju nego što bi znao. Ok, strava, neka budu biljke. Upravo tako. Zapisat ćemo to malo kasnije i nakon što smo izabrali neprijatelja, možemo da izaberemo jezik za slučaj da to biće uopšte priča neki jezik. U našem slučaju trenutno biljke ne pričaju ništa, tako da nemamo jezik. I na 6. i 14. nivou kasnije, nakon što budemo dobijali nivoe, dobit ćemo još raznorazne mogućnosti što se tiče samog feata koji se zove Favored Enemy. Tako da zapisat ću samo to ovdje, Favored Enemy. I drugi feat koji dobijamo na prvom levelu bi bio Natural Explorer. Natural Explorer, kao što si sam rekao da, mislim, ovo je idealno zato što se elfovi sami uklapaju u prirodu, tako da je ovaj feat kao uz Rangera se jako lepo uklapa u samog tvog karaktera, gdje za početak treba da izaberemo omiljeni teren, gdje ovdje imamo ponuđeno Arctic, Coast, Desert, Forest, planine, močvare i tako dalje. Ok, bit će šuma naravno, Forest. Okruženje u kojem ću ja posebno dobro moći da plivam, to jest funkcioniš. Da, funkcionišeš, razumem. Ovdje također prema instrukcijama kaže kada rolamo intelligence ili wisdom check koji su u našem omiljenom terenu, naš proficiency bonus je dupliran kada koristimo skill u kome smo, kako se zove, također proficient. Za sada ćemo samo napisati ovdje da imamo feat koji je Natural Explorer. Dalje kasnije je, mislim, na tebi samom da ti koristiš ovaj feat u svetlu koji tebi najviše odgovara. Također ovdje imamo dodatne opise kada putujemo kroz naš omiljeni teren duže od sat vremena i naš teren nama zapravo daje raznoraznih stvari dodatnih, kao što su, na primjer, jako težak teren, kako bih rekao, neprohodan, ajde, na primjer, uopšte ne usporava putovanje tvoje grupe. Kompletna tvoja grupa ne može biti izgubljena, generalno što se tiče kao nekih magija. I čak i ako si, na primjer, uključen u neku drugu aktivnost, kao na primjer navigacija ili tracking, da pokušaš da se snađeš kojim putem treba da se krene, ili ako pokušavaš da odlučiš koji je pravi put za vašu grupu, ti ćeš i dalje moći da bit ćeš kao aware, bit ćeš sposoban da primetiš opasnosti oko sebe.
I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ima ih baš mnogo, ali za sada smo samo napisali Natural Explorer i na tebi je dalje kako ćeš zapravo manipulisati i koristiti. Strava. Pošto pazi, ja znam da rangeri kasnije dobijaju spelove, borbeni stil i slične stvari, ali pošto ranger na prvom nivou nema ništa od toga, možda je okej da ne ulazimo sada u sve te detalje, zato što su oni baš specifični za klasu i Naravno. mislim da je previše dubiozno za nekoga ko prvi put igra D&D, otišlo bi predaleko, tako da bih možda ovde i završio što se tiče klase, ako se slažeš. Naravno, slažem se. Ostalo je još samo par stvari što se same klase tiče da popunimo. Sve što se tiče samog armora, sve što se tiče oružja koje možeš da koristiš i samih fitova koje tvoja klasa podrazumeva. Usaglašavam se sa tobom da sami spelovi, načini borbe i tako dalje, to bi baš onako otišlo na neku potpuno drugu stranu. Po mom mišljenju to je čak i video sam za sebe kompletna priča o spelovima, spell slotovima, njihovim nivoima, casting spelovima, preparing spelovima i tako dalje i tako dalje. Baš je onako jako detaljno. Vratit ćemo se brzo na class features i samim tim bismo kompletirali klasu, gdje mi kao ranger mi dobijamo sljedeće fitove. Hit points 1d10, znači hit points, imamo hit dice, bi nam bio 1d10 po ranger nivou. Pošto smo mi na prvom nivou, nama bi hit dice bio 1d10, ili samo d10, apsolutno sve jedno. Hit points at first level bi bilo 10 plus your constitution modifier. Okay. Hit points, da. Hit points, to bi bilo 10 plus naš constitution modifier je 0, što bi značilo da je nama current hit point isključivo 10. To je u suštini ono što bi u igrici bio moj health, jel tako? Health. Da. I samim tim možemo ajde za sada da kažemo da je tvoj temporary hit point 10, tvoj maksimum hit point je 10 i tvoj trenutni hit point je 10. Ovo se također menja u odnosu na samu priču, da li ste bili u kombatu pa se to smanjilo ili ti je neki spell jednostavno smanjio hit point maksimume ili iz nekog razloga možda imaš disadvantage na roll pa ne možeš dobro, disadvantage na nešto drugo, da ne možeš da imaš, kako se zove, 10 hit pointa, tako da bismo za sada ovo ovako mogli da popunimo. Sljedeća stavka bi bila... Da, ovdje također ima opis hit points at higher levels. Znači mi kako budemo napredovali, naš hit pointi će da se menjaju. Naprimjer, kada budemo drugi level, imat ćemo 1d10 ili 6 u zavisnosti koja je kocka, plus your constitution modifier per range level. Znači na drugom nivou, ako se nama promeni constitution modifier, kako se zove, također nam se mogu promeniti i hit pointi. Sve u svemu, za sad imamo 10 i što je uobičajen broj hit pointa na prvom levelu. Okay. Također sam htio da dodam da smo, na primjer, pravili lika za kombat, da smo pravili karaktera koji će možda jako više učestvovati u kombatu. On bi na prvom levelu imao drastično veće hit pointe, ali samim tim bismo morali da izaberemo možda i drugu klasu ili rasu koja bi se više prilagodila kombatu i samoj toj nekoj kombat situaciji u odnosu na elfa streličara koji je skroz drugo nego kombat. Ako se ne varam da Matija igra half orka ili tako nešto. Nadam se, treba nam takav nam igrač treba. To. Proficiencies. Mi smo proficient u light armor, medium armor i shields. Što se tiče oružja, kako se zove, imamo simple weapons, martial weapons, tools imamo none. Saving throws, to su strength i dexterity, i također što se tiče skillova možemo izabrati 3 u kojima smo proficient. S tim u vezi da pored toga što ćemo izabrati 3 od ponuđena skilla, mi ćemo biti proficient u strength i dexterity što se tiče saving throwova. Tako da u saving throws biramo da smo proficient u, šta smo rekli, u strength i dexterity, što znači da smo u saving throwima proficient strength i dexterity. Kada smo proficient u određenom ili skillu, saving throw ili samom oružju,
mi dodajemo proficiency bonus na samu vrednost tog ili saving throw ability ili šta god. Gde bi u ovom slučaju bilo plus 3, a dexterity bi nam bio plus 6. Ma da bre, to je jedan ozbiljan vilenjak. Apsolutno, da. I dalje, pardon. Izabrat ćeš jedan od 3 skilla u kojima ćeš biti proficient. Ovdje šta ti je ponuđeno su animal handling, atletika, insight, investigation, nature, perception, stealth ili survival. Odabrat ćemo definitivno athletics. Dobro, biramo athletics, dobro. Zatim insight. I neka nam treći bude stealth. Nakon što smo izabrali ova 3, isti je princip kao kod saving throws, dodajemo proficiency bonus na samu vrednost ovog skilla. Gde bi nam athletic bio plus 3, insight bio plus 4, perception nam je ostao, to smo dobili sa druge strane, i stealth bi nam bio plus 6. Nice. Jako dobar stealth. Za elfa. Equipment, to je generalno, zapisat ćemo također da smo proficient u simple weapons, martial weapons i da smo također proficient u light armor, medium armor, shields. Također to što može da služi kao karakteru jeste za slučaj da ga možda nema u samom startu. Ovo nam također pomaže da znamo ako želimo da odemo na primjer u prodavnicu i da nabavimo zapravo neki štit ili sam armor, možemo da znaćemo da ćemo logično tražiti light ili medium armor zato što smo proficient u tome. To apsolutno ne mora ništa da znači, ali je jako dobra prednost da znati da znamo da rukujemo simple weapons, martial weapons i tako dalje. Birat ćemo sad po stavkama u odnosu na opremu koju budeš imao kod sebe. Birat ćemo da li ćeš nositi scale mail ili leather armor. Samo što sam htio da dodam pre nego što izabereš jeste da će samim tim ovo tebi diktirati armor class. Ok, to je u redu. Moj lik će nositi kožni, sklepan kožni oklop. Sklepan kožni oklop, u redu, to ćemo i da zapišemo. Samim tim, zato što nosiš leather armor, mi možemo da odradimo armor class. Postoji kratka formula za armor class koja se definiše 10 plus dexterity modifier. Međutim, kada koristimo leather armor, obično se služimo sa 11 plus dexterity modifier. Što bi nama ovdje značilo 11 plus, gdje nam je dexterity, 11 plus 4, naš armor class bi bio 15, što je jako dobar armor class. I samim tim možemo instant da popunimo initiative. Initiative u praksi... Ok, samo da definišem initiative brzinski, to je u suštini dexterity modifier. Jednostavno prepišemo dexterity modifier koji se nalazi ovdje na spreadsheetu. To je jedan od razloga zašto smo ovo ostavili za kraj. Zato što smo htjeli da prvo popunimo apsolutno sve brojeve, sve saving throws, skills i abilities, da bismo na kraju mogli jako lako da odradimo ovo bez da menjamo gomilu brojeva. Initiative nam je 4. U praksi... najviše kako se koristi initiative jeste u kombatu, gde kada bismo bacali initiative, to bi bilo kao D20 plus sam initiative, gde mi ako dobijemo na primjer 13 plus initiative sam koji nam je 4, mi bismo imali 17 initiative, a na primjer drugi neki igrač dobije 10, što znači da bismo mi išli pre njega u samom kombatu. Pošto je turn-based combat, naš karakter bi igrao ispred onog koji ima manji. Dobro. Pored armora, možemo da biramo da li ćemo imati 2 short swords ili ćemo imati dva simple melee weapons. Imaćemo jedan kratki mač koji u suštini on uspeo da nabavi u Luskanu kao radeći svoj posao dnevni i štedeći, a također ćemo imati jedan nož malo duži kao drugo obično oružje, ali također pored te dve stvari nisam siguran da li imam mogućnost da imam i jedan luk obični, najobičniji luk i 20 strela.
to je poslednje navedeno na spisku, gde mi takođe imamo luk i 20 strela i možemo da izaberemo da li ćemo imati 2 melee oružja ili ćemo ipak imati dva short sworda. U tvom slučaju ti si izabrao, kako smo rekli, nož, mač i luk i strele. U suštini sva njegova oprema je pribavljena od kao gradske miliše, radeći te svoje obične poslove kao obezbeđenje i avanturista, on je uspeo da prikupi dovoljno da kupi najobičniji mač, nož i luk i strelu. Jako zanimljiva priča. Sa druge strane, nakon što znamo koje oružje koristimo, upisat ćemo ih po imenima, zapravo upisat ćemo ovde da mi zapravo koristimo knife, da mi ovde zapravo koristimo short sword i da zapravo mi imamo ovde bow sa 20 strela. Attack bonuse i zapravo vrstu damage-a koje imamo ćemo pronaći kasnije i popuniti zapravo koliko oni damage, odnosno koliki je damage bonus plus kakvu vrstu damage-a samo oružje pravi. Ok. To je to. U suštini smo završili i sa klasom i sa rasom. Šta nam je ostalo da popunimo jeste passive wisdom, odnosno perception. Passive wisdom perception može da se definiše kao onaj kako bismo to rekli, onaj pasivni vid, ono što zapravo vidiš sa strane, što nije u tvom primarnom kao neko vidokrugu, nego ono što vidiš sa strane. I to bi se definisalo, mislim, opet postoji kao formula za dobijanje passive wisdoma, koji glasi 10 plus wisdom modifier plus proficiency bonus ako si proficient u perception, što u praksi idemo ovako. Imamo 10 plus wisdom modifier. Nama je wisdom modifier plus 2. To bi bilo 10 plus 2. I mi ćemo dodati proficiency bonus isključivo ako smo proficient u perception. Odnosno ako nam je čekiran ovaj kružić ovde pored samog perceptiona. Okay. Pošto mi jesmo proficient u tome, mi ćemo dodati dodat ćemo plus 2 na sam passive wisdom, što bi nam dalo 10 plus 2 je 12 i 2 total bi bio 14. Pored equipmenta, sa leve strane, također možemo vidjeti koliko nosimo golda, silvera, kao od bronze napravljenih novčića ili koja god valuta da se koristi, to je generalno u zavisnosti od same igre do igre, kako se igrači dogovore sa DM-om ili ako DM ima neki predlog da odluči kako će funkcionisati princip novca. Ovome će obavestiti sve generalno što se tiče samih novaca, sa koliko bi novca krenuo. Naravno, ovo će se menjati vremenom u zavisnosti od questova. Primjera radi uvek, na primjer, možemo i da ukrademo sam novac ili da zaradimo novac ili da... Tako da ovo će se menjati vremenom. Obično, iz mog nekog iskustva, DM odluči u samom startu sa koliko će ko krenuti novca u samom partiju. Ok. Na drugoj strani, pored toga što smo popunili osnovne osobine samog karaktera, možemo da dodamo ako je sam karakter prisustvuje ako je član neke zajednice ili neke organizacije. Šta god da je igraču po volji. On generalno, sad postoje razne organizacije po definiciji, čiji su opisi, čime se oni bave i tako dalje, ali ako želi i sam igrač da izmisli neku organizaciju ili neku zajednicu, samo treba ovdje da doda. Razlog zašto jeste da to najviše utiče na samo karaktera i na sam character backstory i kako će se taj zapravo karakter ponašati. Ovdje je simbol za slučaj, na primjer, klerik da li želi da nosi neki svoj simbol ili ako sam karakter želi da ima neku amailiju ili to je sad sve do samog igrača, koliko on zapravo želi da opiše toliko svog karaktera. Primjera radi da li tvoj karakter želi da nosi neku amailiju ili neki simbol. Ovdje možemo dodati fotografiju i
nakačiti sam simbol, više radi same lakše organizacije igrača. I character appearance također sa desne strane, prostor za fotografiju gdje ako neko želi da doda sam fotografiju gdje bi stajao prikaz ili crtež samog. Na dnu su ovdje additional features and traits, to je za slučaj da svi fitovi ne mogu da stanu ovdje ako neko želi da objasni nešto ili doda više. Naravno, kroz raznorazne nivoe mi ćemo dodavati još mnogo fitova i upgradeovati našeg lika i tako da u nekom trenutku možda neće moći sve ovdje da stane, tako da imamo samo dodatno polje da popunimo. Treasure, iz mog nekog iskustva, ovo sami igrači odlučuju. Da li žele da imaju nešto što je njima samo vredno, nešto što je sentimentalno, nešto što je baš za njih vezano, karaktera možda neki instrument ili neki vredan deo garderobe ili jednostavno bilo šta što je vredno što može da, što znači samom igraču. I na dnu, na posljednjoj trećoj strani imamo spelove, gde sa spelovima popunjavamo spelove u odnosu na njihov određeni level. Imamo spell levela raznih nivoa od 1. do 9. I imamo također spell slotove koliko mi zapravo imamo slotova i ovdje na kraju možemo da ispišemo spelove po njihovim određenim imenima i da zapravo pripremimo spelove za taj dan. U zavisnosti od samog karaktera, svi spelovi obično posle long resta moraju da se pripreme. Odnosno sad, primjera radi, mi znamo 10 spelova, ali mi možemo samo 5 da ih koristimo, u zavisnosti na kom nivou želimo, koliko spelova na kom nivou znamo, gde samim tim, na primjer, spelovi ovdje mogu samo da se čekiraju, gde znamo da za taj dan pre sljedećeg long resta mi možemo isključivo ova 3 spell slota da čekiramo. I cantripi kao definicija su isto spelovi, ali koji mogu da se kastuju bilo kad, na volju, jednostavno kada god igrač sam poželi, odnosno možemo da kažemo da bi ovo bio spell 0. nivoa, odnosno da ne postoji nikakva requirement za ovaj sam spell koji bismo, za cantrip koji bismo bacili, ajde tako da kažem. Dobro, to su neke male magije u suštini. Da, kao male magije, da. Pored spelova koje smo sad objasnili, na vrhu se također nalazi inspiration. Inspiracija je zapravo nešto što sam DM daje igraču i to može da se odnosi na bilo šta. Može da se odnosi na skill check, na sam spell, na ability score, na jednostavno što god DM odluči da doda igraču kao neku inspiraciju, da ga nagradi za nešto pored XP-a ako je igrač možda uradio ili nije uradio nešto ili je nešto potrebno igraču da bi nešto završio. DM može i ne mora da dodeli igraču inspiration. S tim u vezi da ovo varira i zato se obično u početku ostavlja prazno, osim u slučajima ako DM ne da neki određeni inspiration plus 2 na neki tamo check, ne znam, ili na bilo šta na šta DM odluči da dodeli inspiration. I za sam kraj, ovo smo možda trebali malo ranije, treba da se izabere background, odnosno samo neka, kako bih rekao, kao, ne baš pozadina karaktera, ali više kao neki njegov opis. Background je direktno vezan, možda sam ovo i već rekao, jeste da je direktno vezan za personality traits, ideale, bonds, flaws i tako dalje. Ali opet kažem, moje neko iskustvo je da se to više prepušta igračima, a da sami igrači izaberu neki background koji njima po volji najviše odgovara. Tako da sada ćemo da odemo na backgrounds i background, kao što i ovdje kaže, svaka priča ima neki svoj početak, gdje možda sad Miloš kada je napravio svog karaktera, on možda može da se relatuje sa nekim od samih backgrounda i da izabere neki background koji je najpribližniji možda njegovom karakteru. Pored tih backgrounda, mi kroz bacanje određenih kocki, bilo to D8, D6, mi možemo da odredimo naš personality traits, ideals, bonds and flaws, ali kao što sam već rekao,
ja mislim u praksi se to možda kao više prepušta igračima, ali opet na kraju sve zavisi. S tim u vezi, Miloše, da odaberemo background i da dodamo još, da dodamo sve to što nama zapravo background daje nacrt. Ok, u suštini moj background ne znamo zaista, zato što moj karakter ne zna tačno odakle dolazi, to ima veze s njegovim idealima i vidjet ćeš kasnije sa svim ostalim stvarima, ali njegov usvojeni background koji će biti koristan za našu avanturu je prosjački. Znači on je u suštini urchin, to jest siroče, to jest prosjak. Siročan, da, to jest, samo da nađem. Evo ga. Urchin, to jest prosjak. Ovdje je sam opis urchina, odnosno prosjaka da ga zovemo, i generalno možda neki kao njegov background, neki njegov način ponašanja, kako bi zapravo celokupan taj background funkcionisao. Također sam background koji ćemo upisati na character spreadsheet nam donosi sljedeće. Donosi nam skill proficiencies, gdje smo mi zapravo proficient to sleight of hand i stealth. Sad, pošto smo mi već, znači mi smo proficient to sleight of hand, gdje će nam se ovo promeniti za +2, odnosno bit će +6, i proficient smo u stealth. Pošto smo mi u klasi mogli zapravo da biramo, ti si već prethodno u klasi izabrao da si proficient na stealth, tako da ti pored stealtha možeš da budeš proficient na još nešto, ali sada ćemo da se podsjetimo koji su nam to bili skillovi na koje možemo da budemo proficient. Pošto smo malo pre rekli da ti kao ranger možeš da budeš proficient na 3 skilla, ako želiš pored stealtha da izabereš nešto drugo od ponuđenog, možemo, ali ako želiš da zadržiš stealth, to će se samo poklopiti. Ali pošto trebalo je također i background malo ranije da uradimo, s tim u vezi da pored izabranih atletike i insighta, ti možeš da izabereš još nešto kao Uzet ću percepciju. Još jedan skill. Uzet ću percepciju. Mislim da si već proficient u percepciji. Aha, onda nature. U nature nisam proficient, a znači će mi. Razumem. Drugim rečima, mi smo proficiency od stealtha dobili iz backgrounda i sada kao nakon što možemo da izaberemo 3 uz pomoću rangera, mi ćemo da budemo proficient u nature, što će nam ovdje dati +2 kao da budemo proficient zapravo u nature. Pored toga, dobijamo da imamo tool proficiency, da imamo disguise kit i thieves tools. Da sad ne bismo otvarali i gledali šta to ima u disguise kit i thieves tools, mi ćemo samo napisati da smo mi proficient u tome, a na tebi je posle da ti istražuješ i vidiš šta se zapravo nalazi u disguise kit i thieves tools i da više istražiš kakve ti to alatke imaš sa sobom i na koji način možeš da ih iskoristiš. Istražit ću ja to, ali mislim da otprilike i znam na šta se to odnosi. To se odnosi na neke osnovne resurse koji mi omogućavaju da napravi masku i tako dalje, ali nije to sad toliko bitno, to je više bitno za roleplay. Naravno, da, za roleplay, upravo tako. I na kraju, također šta nam daje Urchin, daje nam također mali nož i mapa grada u kom smo odrasli, što bi u našem slučaju bilo jako korisno jer ti zapravo imaš mapu Luskana, ako se ne varam. I također imamo miša kao kućnog ljubimca i tako dalje, kao što su token to remember your parents by, nešto prema čemu ćeš pamtiti svoje roditelje. Imamo set of common clothes i ovdje nam zapravo kaže belt pouch containing 10 gold points, gdje ćeš ti zapravo imati 10 zlatnika kod sebe, međutim, opet, to se jako lako da promeniti ili u zavisnosti od dogovora DM-a sa samim karakterom. Ovo također možemo samo da prepišemo u spreadsheetu da bismo mi posle znali da mi to imamo kod sebe. Ok, znači prepisujemo u equipment, radili, imamo mapu grada i ovdje stavimo 10. Također, pored ovoga u čemu smo proficient i pored same opreme koju nosimo, imamo još jedan feat koji se zove City Secrets, gdje
naš karakter u ovom slučaju bi imao grad u malom prstu, također pored mape, gdje bi ti znao apsolutno sve prečice, uličice, kako doći do nekog mesta jako brzo, odnosno samo jednostavno poznavanje grada, pa možemo da kažemo grada u kome si odrastao. I također kada nisi u kombatu, ti možeš da... kada ti nisi u kombatu i celokupna tvoja grupa koja je sa tobom, može da se kreće između dve lokacije u gradu duplo brže nego što je njihov base walking speed. Ok. I nakon toga, nakon što smo popunili ovo, mi možemo da rolamo kockicu. Primjera radi, hoćemo personality trait, bacimo D8, dobijemo 7, I don't like to bath. I to bi bio kao naš personality trait možda, naš. Ili ne znam, tipa sad kao ideali, također opet bacimo D6, community, we have to take care of each other. I to bi kao bio možda neki tvoj ideal, ono što bi tebe nosilo zapravo kroz celu kampanju. I isto je također dole i sa Bond is a Flaws. I tako može da se odredi, međutim opet na kraju dana to može da bude i na igraču gdje će on to da popuni sam na svoju ruku. Uradit ćemo to sami, mada da nisam ni znao za ovo bacanje kockica. Cool je ta opcija, ali mislim da je bolje da uradimo sami kad sam već kreirao karaktera u potpunosti custom. Naravno. To je to u suštini. Ostalo je još da se popuni za nož, za attack bonus. To je nešto što se traži u samom spreadsheetu, koliki bonus ima nož, pa za slučaj da smo mi proficient na njemu, mi dodamo proficiency bonus na to, pa kakvu vrstu damage-a zapravo daje samo to oružje i tako dalje, ali da sad ne bismo ulazili u baš mnogo detalja i mislim da bi ovo bilo onako okvirna neka priča o tome kako napraviti spreadsheet. Bravo, reci mi samo ovaj gore desno deo koji je personality traits, ideals, bonds i flaws. To će popuniti sam na osnovu tog svog ajde da tako kažemo, osmišljenog karaktera, a u suštini on će utjecati najviše na moje igranje igre, na moj roleplay i neće imati direktan utjecaj ni na kakve statove i na slične stvari. Naravno, apsolutno tačno. S tim u vezi da uvek možemo da bacimo kockicu i da vidimo koji su nam zapravo personality traits koji je direktno vezan za background koji smo izabrali, ali zbog boljeg roleplaya po mom mišljenju je bolje da igrač sam napiše neke njegove ideale, kojom pričom se on zapravo vodi i koje su možda neke njegove vrline ili mane i šta je to što njega zapravo drži budnim u tom svetu. Ok, ono što ti treba da znaš kao Dungeon Master je da je zapravo jedina moja stvar koja ima vrednost za mene, jedini item koji čuvam kao svoje blago je zapravo jedna strela koja se nalazila zabodena u moje telo kada su me pronašli u Luskanu. I ta strela je meni i svima koje sam do sada pitao nepoznata u smislu nisam nikada utvrdio njeno poreklo. Ali rekao si da je zlatna, jel da? Ne, nije zlatna, ali je jako fine vilenjačke izrade. Tako barem deluje. Međutim, nikome nije poznato odakle ona dolazi. Pretpostavka je da je to strela nekoga ko je pokušao da me ubije, možda je moja strela koja je nekako završila u meni, ali u suštini za mene je taj objekat jako važan jer je jedan od mojih glavnih ciljeva da pronađem, u suštini da saznam priču iza te strele i da pokušam da razumem kako sam ja završio na dokovima Luskana, povređen, jedva živ strelom i sa izgubljenim pamćenjem. Razumem. Šta sam napisao ovdje, ja sam u suštini samo dodao u Treasures da strelu i na kraju je na tebi da, ja sam zapamtio, ja sam ok sa tim, ali više na tebi ako ti želiš da dopišeš ovdje neke detalje i više to radi svoje reference. Ali ta priča mi se jako dopada gdje zapravo pored nekog main questa koja cela grupa ima, ti zapravo imaš i neke svoje neke side questove, nešto što bi ti sam želeo da istražiš i do nekih zaključaka da dođeš u odnosu na ono šta se desilo ili šta će Naravno, glavni driver mog lika je da otkrije svoje poreklo, a ova strela je samo delić slagalica od
to jest jedini delić slagalica od kojeg može da krene zapravo. Tako kao neka vodilja. Da, tako da dosta mojih odluka će se vrteti oko toga naravno, ali će također na neki način uticati na moje osobine i na neke moje mane i na neke moje prednosti tokom borbe i u suštini života. Tako da to je to što se toga tiče. Ok, ovo je u suštini spreman spreadsheet za prvi session koji ćemo odigrati u subotu 3. aprila u 18 časova na Skoki YouTube kanalu. Nećemo prikazati proces kreiranja karaktera ostalih igrača jer to bi bilo previše, čini mi se, za nekakvu pripremu. Mislim da će ljudi koji budu gledali session moći sami da skapiraju otprilike. Jako brzo skapiraš kakvi su likovi. To baš onako izlazi iz roleplaya. Uopšte nije problem da zaključiš tu stvar. Tako da sljedeća stvar koju ćete vidjeti nakon ovog videa, vidimo se u 16 časova na kanalu u subotu i krećemo s našom avanturom. Jedino bih za kraj pitao Andreja. Andrej, da li želiš da nam otkriješ nešto najosnovnije o svetu, gradu ili okruženju u kojem ćemo igrati? Ili želiš da to ostavimo za prvi session? Pa mogu samo jednostavno da kažem da bi to bio grad Luskan koji je grad na obali i ajde možemo da kažemo grad mornara koji razdvaja reka na dva dela i to bi u suštini za sad bilo to. Mislim da ćete ostatak i vi sami da istražujete i da pronalazite sam duh tog grada i šta se zapravo krije u njemu. Jednostavno, grad na obali, reka ih razdvaja, dva dela, to je to. Važi, hvala ti puno, ja sam uživao u ovom pravljenju karaktera i moram ti kažem, iako sam već igrao D&D ranije, nikada nisam ovako detaljno i studiozno pripremao svog lika i zapravo mislim da je dosta važan deo igranja D&D-a u stvari promišljanje karaktera. Bitno je nekako da osmisliš lika kojeg će ti biti milina da roleplayuješ, da igraš za tebe. Bukvalno kao igrača interesuje šta bi taj karakter mogao doživjeti, da budeš investiran u njegovu priču koju ti verovatno imaš u glavi donekle sklopljenu, kao što ja trenutno imam svoju, ali uvijek postoji neki veliki chunk koji ćeš otkriti tek kroz igranje i ko zna šta će sve taj karakter doživjeti čak i u samom... I kroz šta će samo proći. Moje mišljenje možda jeste da je ovo jedan od boljih načina da se upozna sam karakter. Gde će svaki igrač proći kroz njegove statove detaljno, vidjeti odakle šta potiče, zašto je to tako, zašto je taj broj toliki, a ne toliki, i gde će igrač prolaskom kroz samo ovu neku proceduru koju smo sada mi predstavili, moći zapravo da upozna i svog karaktera i da, zaustavit ću se tu, najviše da upozna svog karaktera. Bravo, hvala ti puno i vidimo se sutra. Hvala tebi, vidimo se. Bye bye. I to je to, kao što ste vidjeli, ovaj proces nije pretjerano jednostavan, u smislu traje neko vreme, morate da donesete nekakve odluke, ali ovo radite samo jednom kada napravite karaktera, vi ste spremni za svoju avanturu, sve što treba da dogovorite vreme, da se pojavite sa svojim spreadsheetom koji smo upravo Andrija napravili i kada Dungeon Master krene da priča tu priču, da vas vodi kroz tu avanturu, vi ćete znati šta treba da radite i kako treba da se ponašate upravo zahvaljujući svom character sheetu. To bi bilo to, mi se vidimo 3. aprila u 6 sati na ovom YouTube kanalu gdje ćemo zapravo odigrati prvi D&D session i ako vam sada nešto nije jasno, u tom trenutku verujem da će vam stvari postati mnogo jasnije. Vidimo se uskoro, uživajte. Bye bye.